long ke choklim administration avar sai ka viajo lu charli ari soi jang tum kachiso Kronjang chingrumame di phualongsi padoponpo Kronjang akur ki do am kachi tongpe jia phan MLA Rup Singh Teron kachupha Rong sang tia dolong aphan EM Richard Tobi ame thang jungjung akhia dat pen kirap ki pajer pon KarbiAnglongLIVE prime time birta long peneli sami beauty bepi pine birtang ton pen arjiponik tha Phaikuni ni phaingkoi arni ada por phai sirke papor Assam University Dipu campus adon ria thengnolong luchar yari soijang ki do anatum thurpaksi University long kinang sot ason kavia puthak airset prungset kachesong KarbiAnglong mapen West KarbiAnglong kangalong akang tu yangdeng luchar ya dim lepute Assam University Dipu campus hano Bonta labangso University long kinang jiason kadure ki do pen Lukacharli ari soi jangatum apong kisung kachitong nang dolo. Sita piniarni anta AUDC along arpu ke duatum kemat hakrang napen RD ki en ederajo sai jogji Lukacharli ington koksi kachisong sai deng nang rong. Pini kachisong ponang kokalam the AUDC Students Union tumpen kirang ke tumaphan ke pachinya tengke ningkan ko ampenone AUDC KarbiAnglong hempi di purong supi along nang bilo. Ladapen pinang anatum arleng kithe nang mamu sitami piniarni anta full-fledged university kilong lederajo asamason kisung kachitong nang dolo. Lancho takali aning kanwang academic session along men kachithapa por hutame men kachithap amena dimaklong dotame pipleng pledet propusong sido. Lapen luchar yari soja phaile do upusitame pinang ana department along thamdang kadure pinang ando Lapen kinang soknai kedam kirang phan bas aphai kijung hegajo luchar yari soi jangatum dim klong kachijangje lapusong kisum chitong nang lan chot kalisi isi university pomen kachilong sitame ki pathu parong ruwa dim lapen pathu klang ka bejo aning kan bangta along ka pregalong kirong dang nang lapusong akisong kachitong nang dolo lapen boys hostel lapen girls hostel ahenke kim sitame piniani anta kangpu pepena jo Hostel along kiduji aning ke hangatum tame dolong ledetlo. Lasila son pho kimang pen prabjin pen AUDC along arpu kidotum pipleng piserak nangji pusi AUDC Students Union GS Jirsong Timong President Chirok Basang Tiatum pen sudak pen pachini lapen ke hang pedu. Lapen kimang ason pichun chele pute igni thipsi chisong bomji puta pachini thum. Means the seat intake of the Assam University Difu campus. Like in the Assamese department, we have 33 seats. But these are the seat metric means reservations. These are the for the ST and SC. ST we have only 3. This is a 62 area. It's not it. But for ST and for SC, it is only 5. See, this is the you can take a picture, take it clearly. And one thing we would like to let know the authorities that until and unless the tentative date of the constructions of the playground and the introductions of the new buses, until unless they give an assurance to us, we will continue our fight till our demands is fulfilled. That is our. Being a university, we don't have a football field. We don't have any playground. Our students who want to go for sports, they cannot pursue it. Our students who want to play sports, we don't have a proper football field here. We have to go to Kasa. We have to go to Kasa Stadium to play football, which is very embarrassing. Number 4, our hostel, boys hostel. The boys hostel was completed in the year of 2021, but yet, even now, they haven't opened it. It's not functioning. The building is completed, everything is done, but the furniture is not there till now. We are demanding for 3-4 years, we are demanding for the opening of the hostel, yet the Silchar administration are saying that the CPWD, the contractor of the furniture, they are not giving it to us. We don't know these things. Our students are suffering. Those students coming from very far away places of Karbi Anglong, those who are very weak, they don't have much economy. For them, we want this hostel to be open. And girls hostel.
The girls' hostel, which was supposed to be completed in the year of 2024 January, has not been completed till now. The executive, the engineer which is responsible for the girls' hostel have said that it will be opened by January 2025, which is very long according to the contract. So Aningan wang asession wang union budaj kasi song nang hok nang li budak kasi song nang pulo de administration jong lame me aningan wang pas nang babar hai po basa kimi nang bipo kidam pan student sompat nang bipe kai tal ake bana bas men se ake bana bas pasolai bo students jangje sit jangje students nangji mane bas nangji more buses hangpo chai ki koi kai na silchar campus silchar som men chingi momo ningkan pro los kai na silchar campus nge ko apong tin ingeng ko eson mango punang to admission aningan wang da kachar lio somar ke dopi monda seat bang papleng beble kachar lio somar dum do ko pare seat papleng ni ma pun ngang ne papleng ni mandi khala kachar li tum ning hang do bare ating han kachar li pilong ni seat do kachar lio somar do Tubon de seat bedat ke, bul admission bedat ke. Badai ni ke thom, lo, kara, model kangku. Badai ni ke thomade model kangku admission portal. Badai ni model kangku admission portal included ta, seat dang weekend atau bagi. News report Karbi Anglong. Pai kuni ni pai inkorai siani di purong sopi di pu klapalong kron jang chingrumame padopon po labang solong man kithe Karbi richu chetong dunji pusi MLA Rup Singh Teron pen ningje nokhum trok ningisi kengkamisi pu athe PN pon pen di pu klapalong kron jang chingrumamai padopon po labang solong kron jang anukhum ke doan bang suarani kachetong pejja phan MLA Rup Singh Teron pen chuning ripong Kronjang chingrumamai pen nokumisi along korte niti kachichini pamit hekjila pen phusar phisar angthun kachepang bo bedet jia phan bangso mailong chingki chithan padopon po labangso mailong KarbiAnglong nijang KarbiAnglong pen angtan ke do kronjang anokhum ke do anantum tame nangchitong dunji puta pachini pinabada por phaiser ke pen mai padopon si hemi siang bong chingki chithana mai padopon ji puta pachini ponthu Dengan bangkai penapsi di tunjuji dari koresi laso member ciklulo la bangkai itu atau kita cingke karbi tungan kurpo mongke tum kronjang kote tum teron tungkan lokum ke robdu laso no kroparu pet ke kronjang lo laso KarbiAnglong angkang pulam lilo KarbiAnglong angtan angkang puta teron mereka kronjang tum laso kedoan laso mana hem series si itu kecuru-ceput kado kade asolam te patini apan apran tadi tum along aso suku dolok nale bang teron cino mana ni mga kron dan cino mana hai dolok tano bangkai teron puta kalang lo bakron yang puta kalang lo paru bakron yang cino maya bangkai itu KarbiAnglong pan angkang kapek antan tu kedo teron tu makron yang tum tai tum cino pepen tum donang posisi penabang itu tum ke phalo saatap baji Chris siapa posisi change, amai dia bangkai, kacing rumah kacing lain amai bangkai, kita along bangkai, kahelu, bangkai bangkai tu dah tu posisi orang koi, nasi non itu bangkai KarbiAnglong angkang along, rongkang rongbong pada bangko, centong rongbong bangko, amri bangko, asal nasi suceng handa bangko, ni di belum bajong bangko. News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko ratrok Dwarbagori MEC constituency under Deithor Rong Sangtia Dolong Phan EM Richard Tobi Amithang Jungjung Akhya Dat Pen Kirap Kipa Jerpong Lason si Moni Ratum ke Mesena Tovar Mesena Dolong Jong si Dolu Pulote Development a hin ke Chingthur da Prang Athima business kachuklem to na tumta Joy ke Joyvan po Lason si EM Richard Tobi ta Rong Sangti Arara Tuma Phan Mini RCC Bridge Selam Pipondo Sitami non puta tang pon pedarlo Laki ke choke EM kali angbong mate middleman ki do tumno puta rong sangti arara tumpen ningje ponti lasi EM Richard Togbita ning duksi athak
Kidon Japan, Bamboo Mate, Check Kinam Japan, Amithang Jongjung Akhi Pen, Adat Pen, Suri Kep Mate, 10,000 an Raptuno. Lasirong sang tiara tumta ningarong luputa ning Japon rinti. Rai rong thom pli bak rat tu much leng tawari lo. Pen ningkan ke thoma prang. Nitum la rong thoma tuma phan. Labang sotwar basa so de long nai kim pi phan si. Along tum lam chak lo la pen nang kim pita nang cheng pi lo. Anu yok hong thoman ke nang patang pi lo. Setame kopi ko son lo lam chini det pen pot kopi ko son pen ne mala hong thoman yok nang e masi. Mang ton pi kok lo. Amasi nitum la rong thoma ra tum bang ke chori chor lam men cheng lo. Osmar tum ke purhi ke dam ke wang la hai akisik sak hep pi kan nitum. Nasi adab duhu nitum la bang so de long ke heng do pen pot ke klo bang areng so bang tadulo ke sung ke po bang tadulo. Sta ade long masi nang patang pi pedang delo posini tum pheri me me sala pusi cheleng bom lo. Nasi pini tame rong thoma tum chelang sini tum methang sisi selam lo. Ni tum mak chuning ril penan ning che thedam bang la hen lo. Alang tum la ke klem tang bong le nang ribu pus tame ako nang ke cheng pithura. Nang che patang pieson te ni tumarat rong thomarat tum on se jong na misi sar pantani tum ne ning che thelo la. Lapen mo ning kreng apole mini RCC bridge bang nang patang der asonte mesen ji pusi chuning ripon. Athema lapuke rong pli arar tumsi che helat lapen barikha hutke lang ke thelote kedam kirang siksak pik an. Lasila bangsu mini RCC bridge bang nang patang pip det asonte mi pik ji pusi ning je ponrti. Embassy sarpenta poisa nang lo pusi artilong ta ni long maga nang lili ten non si artilong la tambe asap penang rap lo puai piese ta la so de long penang ni ki ma ding la ani jok bikok penang ri ding lo la posi ala ya so te mana batai ti ja ning kan de batai ni si angli poisa ke pina ya ke rap chiki moi pu yong si ason le klem bom pule te ang ti la so de long patang de ta angli kai ke la so de long ma ke ne poisa nang rap jok po chatai ma ni tum nam jok po alang ni la so de long nang patang sara ka son te pusi ni je ning ri. News report KarbiAnglongLIVE. Voter list along akimia men kachi thap lapen amen ke to ke chokchi ke pakeng anparta arong amen ke chokche doan kachi pachoka warsai West KarbiAnglong administrative hinpen West KarbiAnglong angkang pi arat ki joiki avarsai ki pi West KarbiAnglong election district pen patir pi ponsi constituency sirkep araraphan mission avarsai jasemet akimia men kachi thap avarsai pilo West KarbiAnglong angkang pi pen kidamtang MP kilik ki biahut kadokave armo phai lang kora hinira suri trok sikebra trokra pharo trokra trok sikebra hini longpondo West KarbiAnglong angkang kadokave 3035 square kilometer dang kithipi ka jok amri lapen rongkhang legislative assembly constituency hini ke thak pe dolo la solong puthot ki thurmi ove risonimso ningkan trainer cap ki pleng atuma phan vote ke jok pendet longri ke chari asongja ke mi kangwai dun longja phan voter list along amen ka thap dun longja phan administrative hin pen kidam tang phaikuni ni phai sir cap surihini ra inkorapli swai me school ni phai kepani birsingki lp school ni phai kre trok rongpangbong lp school ni phai kre troksi zirikindeng me school apen ni phai trainer cap Waisong College Achatailong Adapor Pfizer Capen Special Campaign Desk Form Special Summer Revision WRT ECEC Surihini ra inkorap on spot enrollment asai ding Laso puthak BLO Rajen Rongpi lapen West KarbiAnglong election officer Sami Arnika lek thipi pen Clardak lam thi ke thanpon arjuik sina Pinidak Waisong College lon tum election branch mate hamren code pentum dak special campaign bi pon ke la hello non college student ame 18 years ke playing atum han isi warsai kimi mate warsai ki pipon thikela hello athema no na kai nohole dam stabe isi thedung documents mina voter id di ho voter id pulote non ready to cast to choose your future leader pulo tasi voter id mate electoral long ke enroll dunia fan big citizen of India, the proper citizen of right and first citizen of India. That's what fan pini that special camp bi ponlo. Kasi mani abang ko bang pi
those who attend mane non 18 years ke playing atum han mangke pinatak special camp bi ponlo tum baidu tado election officer tado pen official staff tado pasi ni I being BLO pasi sonsone pachini ke hello media hoi pen jesi non mane korting gir tum 18 years ke playing atum mane electoral long amen chet habdunde atum dolang mane voter ID avelang athema non nonakai ke pasi seat he don documents mina pasi prabjin penal itu madak kepang dak kono pini Waisong College penta lasi along Karbi Anglong langke Waisong College det kali arlu la enrollment ki kom la pen ke arlu o adi malong sindali tumbang ke la so special camp bang ke dibi ponik lo inyan bang ke nipli ki chok ek lo nili tum arni kaprek ta nili tum bi poning bom lo special camp bang ke la so special ke mamen mangke desk ka form posini tum bangke la biponik lo la dak bangke nil tum facility pi bangke on spot enrollment hendi la offline he ne ke online pen CPP ma tidi online ke kadu ga be phanta ko ni lithan kon thulo online mangke NVSP la pen VHA la son pen simuni tum form hai wi ta talang tum chi fill up bom lo sita non nil tum dak la ni pli a special campaign long bangke ni tum bangke offline pen ta facility pi pon lo offline long bangke ni tum form 6 bangke aki ni ko mama men ka chi pi dunji enrollment ke chibi dunji lahai tum phamlo form 6 ke 7 8 lahai bangke deletion mani mana chiboi ek jui lahai tum phan pa delete iji phan la pen ke correction hendi mani amen chok che padat padak lahai ka do ka ve tum han ke pachok che ki pachok thuji phan bang se form 8 ta son bang ke wang pil he lahai sop de tum da ke bangke offline plan ke lapo engke ni tum ho branch long chidam po digitize thu lapo la pen Waisong College along ke wang ye the bang ke la lo Waisong College te si West Karbi Anglong long ke nong nan chithang long lasi aku kadu ka ve rap tum han se tamni dak ni tum ki hang ye the bang ke Waisong College along bang kadu ka ve ta papa bang ke ikna palang pon thu nang patala te si lo la pen ke muni de tum akai man ke pu dak town along son new market old market long ki dam ver un e dum ta do lasi ahem hong thu masin ni tum bang ke la so facility bang pi poning po la so service bang kadu ka ve ta me ali nang pacho enroning na posite di bang ke matha pon se ni tum district administration hin pensi la venue pli bang ke kangwai ponik lo kadu ka ve rat chikroi dun si la so venue pli bang bi ponik lo pini bang ke ni pli pachok ke ko tai pen ke ako monon phi jong sen nang iklang ko lo te ni tum bang ko venue bang ke share thoi ko la bang kadu ka ve bang pachini thoi ko angsi rat tum han he tam ni tum hang ko ahem thiku balong an voter list along amen ka ve tumaphan amen ka chithap anparta kichok che do an ka chipe keng warsai election officer anparta sai phu sai phi do an ka chipa du kapot hawararat akiru pipajir dunti hamnan pen daneling hi KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong angkang pialong rara thengno rat akisung ason government athengno kipon rara ki joy ason government athengno ki wan pi rat ki hang ason kipon ki wanalong kachirap dunalong pining an ningkan hinian plengsi ingdeng hini north east pay news 24/7 karjap ani kidamtang urmi ani puka sarpo picnic spot along talon ponlo bangsu kitalon ponalong alang nitu malom sopor mei ni ponsi ningkan segang bong kachipa duknai phirangke thek muchot rimuchot tumaphan anta nong hp mosi kachitong kadukavia tumpen an esan chura pruilo CEO Bir Singh Hanse pen phirangkyang no kaning je ponalam the lapu henlo oka sarpolo nilitum NE by news 24/7 nilitum ladak ningkan hini mahange thek chok ladak subsuet stamin nilitum dak hemtuni sipen ningkan hini ke chok along ahina hin pen nilitum aphirangke adom phan nangke chirap nangke chutudun anap alang litum hanstame nilituma hin pen nilitum hemtuni sia bitung pen kardom pajiro biglo kardom tanti nilitum laso news channel apothak Karbi Anglong along kitlang ver atung mansi tami Allah penangku non nilitum channel phan ansu si aprang nang pon pi ji phan ke radatum hansi nilitum hiujumi chohanglo si nilitum channel baki klardak pen tok dak pen nilitum kakita cherok tok pen nitum
dodi sangsi pen rata tumhan wasu hongjai mate a platform along litum kiban laki isi rata aphansi rata saisi ki kemlo Khironi per mohanteron KarbiAnglongLIVE. Pini prime time birta kala pansi ngang ton poniklo kardong.